Yang kedua, percaya kepada Rasulullah. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Punya kedanya tak ikuti petunjuk Quran. Quran jelas. Hak ketiga lah keduanya. Punya mana? Yulid akhirat terkait kepada kita. Punya kedanya kami iman betul-betul ikut Quran. Kan dia lagi Quran berah tak betul. Punya kedanya kami betul-betul kami iman ke Allah. Kan dia lagi Allah yang tak betul punya juga. Punya kedanya betul-betul kami iman ke Rasulullah. Lagi Rasulullah yang tak betul. Lantas punya kedanya kami iman kepada orang kiamat nyata. Kan dia lagi hanadane lah punya juga. Nah orang kiamat juga yang hari pembalasan. Lalu kenapa katanya orangnya akhiratnya dia tak betul. Dunianya tambah biabi betul. Nyatanya maka katanya gelita hilang gelita ikuti Allah dan Rasul dan Quran. Kata ikuti langkah syaitan. So salah. Nah boleh dah iman. Nah boleh. Nah boleh. Berarti dia nyala Islam kan dia. Aulia Allah di masjid Sultan Malik Saleh, Syekh Awad, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdul Faturi, mereka dahulu sampai sekarang mereka diabadikan namanya. Baik dalam universitas diabadikan namanya, baik jalan-jalan diabadikan namanya. Mereka nama mereka sampai hidup sampai sekarang. Maka jasad mereka boleh berpindah, tetapi jiwa mereka tidak hidup pada hati umat manusia karena kebenaran yang dia bawa. Jelas. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين وزهق الباطل إن الباطل هو الله 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 هو اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت يا إمام القبلتين، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، فاطمة بنت الرسول يا رسول الله جنجنا كبير